ماله دوري شيخان كوزي سجاد لغو ماله أرللي خان كنان خانين في تجاد لغو ماله واتكتتيا كوبان كبومبان لفاتي جي ربي لفاتي سن هنگتو كنر راكوان كيباليت أنو ملافسي بكتر دفونا يمسيسونو ربي اندلغا سنر راكيبالو نفكاتي وبليس خي عبد العزيز وجيت على قدر يا موسى كربين جو يرو ايغتي دفه إسافل اللي دفون كان كجرى شيخين شي جمال ربنا خاسين بانا أنفرين تيجي قدون شيء مامل توفيق غير مقالة لانجي قبوسه قبسيسي وزن خينيا خباديا كرافة يدمان قدودا سنيا لا خايو بران كبو سنيا رتين تيجي فدا أبشر وري لا كويس نجافة تاجرتن لا كويس سنيفين أرجع rakkoon qabuun isiniin jaa ijoollee teenya dhaabbata kanallee waliin taanee guddisuu qabna ijoollee teenya haa guddatu namni keenya maaliif faayidaa nuu qabu yoo guddate wanti nama keenyaa teenya wanti obboleessa keenyaa teenya akkasi beekuudha qabna Sheey Muhammad wajjin dhufuutu na gammachiise akkaan Sheey Muhammad wajjin dhufu Sheey Jamaal sababaan utee hawaasni keenya kalaangeelleen hedduutti gammadan Sheeyni keenya Masrirraa kee gattitaa dhufuurra Makka dhaqee du'aa lafaatii teenya tanan nuu godhanii akka rabbiin mijjaa waliin nu tolchu gammannee gadduura barree akka gammanneen gaddine gammachuu irraa gaddii boodaan hin jirre akka rabbiin nu godhu Sheey Muhammadii satis walumaanuu du'aa nu godhaa janii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu abaabii fillaahi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jaalalloota khiyya nageenyi rabbii bakkuma jirtan marattu isin irratti haa jiraatu isiniin jechaa maasha Allah obboleeyyan keenya kan baateeysanii dhiha kaabaa kibbateeysanii خيسا في الله دعائي ندامچا جرتن بك بريدو جرتني دعائي نو غدا ور نونجچا جرتن بكن ودابي بريدو تن ربي نند خيسنا كدابون دعائي دور سرتي سني غدا اسن هند ورن ثانيه سيواتي بك بريدو تن دابت ربي نسن هاتازسو نمدو في اسي كعبه اساتين شرجه زمزم دوغه صفا مروج دو في ربي نسن هاتازسو دلغا غغاري غبروتن اساتيف دلغو لافسه مر ربي نسن هالافسو خير الدنيا تاخر ربي ولدت سنيفا قبو شر الدنيا اخر ربي نسنر رها قبو ورملكين الدنيا في اخره ولقبمت في چنكين الدنيا اخر راقبمت ربي نسنها تازسو وبليم بكتنا دفو داف ديبو قبدن ديبون بربرا اسني جرت خبر يوس دفو داف هوي قبدن ربي مراد خيسني سني غوتي ور بكتنا دابتو اسنها تازسو ور حجي قبلمتو عمره قبلمتو امتو دفي اسي ربي نسنا غرو نسنجا بارك الله فيكم obboleeyyan biyyadhiifne biraa deemne warra silaa isaan as nuu dhufanii nuti hafne hawwii teenya isaan san hunda rabbiin bakka tana nuuf haa dhaabu dursaarun rabbiin isinaa milkeeysa bibii kiyya wajji dhufnoo seennuun rabbiin isin dura anaas fide dalagaan dalagaa rabbiiti rabbii tokkichi wajjin haa deebisu warra wajjin bakka tana deddeebi'u rabbiin haa taasisu warra milkiin addunyaa akhiraa walii qabamteef rabbiin haa godhu Abdul Fattah amiira keenya rabbiin bakka tana isin haa dhaabu rabbiin isin haa milkeessu milkii addunyaa akhiraa rabbii walitti isiniif haa qabu cinqii addunyaa akhiraa isinirraa fuudhee cinqii bakka tana dhufuu baay'inaan nama dhorka warra cinqiin bakka tana dhufuu dhorkite ka qalbiin isaanii halkanii guyyaa bakka tanaa dheebottu hunda cinqii irraa fuudhee rabbi dheebu bakka tana haa baasu nama keenya hunda rabbiin bakka tana fidee nuuf haa dhaabu gaafa dhuftan ammas kophaa isin hin fidin haadha manaatti wajjin rabbiin isin haa fidu ilmaan keeysanii wajji rabbiin isin haa fidu haadha abbaa keeysanii wajjin obboleeyyan keeysanii wajjin saahiboota keeysanii wajjin nama jaalattanii fi nama isin jaalatu hunda wajjin rabbiin bakka tana isin haa fidu obboleeyyan kiyya obboleeyyaniin laangee dhiisee biraa deeme obboleeyyaniin khidmaa diintaniin kaleeysa khaddamaa ture irra gadhiisee biraa deeme warra na duubaa dirreen sana kan banamneettanii halkanii guyyaa lafaa jirtan halkanii guyyaa ifaajaa jirtan baateeysan gubbatti yallee dabalattanii lachuu waliin dhiibaa jirtan rabbiin gaara rakkoodhaa dhiibee isinirraa haa kuffisu gaara cinqii khayaadaa kagaddaa rabbiin isinirraa kuffisee warra bakka tana amatuu raabbatu warra bakka tana yeroo hundaa'u mul'atu warra torbaanii jummaasi salaatu warra baatiin dhufee umraa godhu warra amatuu deddeebi'ee hajjii godhu warra soomana maraasi soomanu rabbiin isin haa taasisu wallahi rabbiin isin haa milkeessu rabbii yaada muraada keeysan isiniif haa guutu naacha hojjechuu jirtan naacha dalagu jirtan rabbiin isiniin haajuu dalagaan dalagaa rabbiiti obboleeyyan kiyya hedduutu bakka tana akkaan dhaabbadhuuf dhiibbaan godhaa ture naaf maallaqa baasaa kootu mana rabbii kana ziyaarinaan jee obboleeyyan hedduun na kadhachaa ture warra as jiran amma na dhageeffachaa jiran faa gariin isaanii jechuuhi sheekha keenya Sheey Jamaal Muusaa kaammoo ol seenan kana la anaa waa'ee isaanii dubbatu ol seenanii as maaliif hin dhufne jee nama yeroo hedduu dhiibbaan godhuu fi gaafii itti taatee maaliif bakka tanarraa hafan jee
nama yeroo hundanaas gaafatu ifis gaafatu turan warreen akka isaanii kun hedduutu maaliif bakka tanan dhufne maa bakka tanan dhaabbanne jee akkaan bakka tana dhufuuf naaf hawwaa ture hedduu takkaas dhufuu kiyyaaf yaaddawanii dhimmamaa turan dhiiran jenne durban jenne namoota hedduutu kan bakka tana dhufuuf abjuun isaanii as dhufuu kiyyaaf halkanii guyyaa yaaddawaa gaddaa turani asiin adabuudhaaf qalbiin isaanii cabaa turte arrammoo alhamdulillaahi rabbiin akka fedhu dalagaa namootaas na fiduudhaaf maallaqa baafnee kafallee bakka tana si dhaabna naan jechaa turanii fi anaas sigee isaati keeta keenatti erge warra naan jechaa turan hunda jalaa hin didaa ture guyyaan ga'u malee wanni takkailleen hin taatu waan ta'eef gaafuma rabbiin akkanneen dhagajeetiin didaa ture arrammoo akka carraa tahee gaafana kannee rabbiin kiyya dhaquun alaaffiseen dhagajee haasa'u Sheek Jamaal Aliyyi waan naan jennu rabbiin umurii isaa hin waa dheereysu hiyyummaa bakkummaan firraatti kadhatanuu bakka sanii maaliif hin dheyne naan jennu nagadin seene didaatiin ture arrammoo Wiistalaandi dhaabbata bakka tan akka dhaabbannuuf sababaa nuu ta'e obboleessa keenya Abdul Aziz rabbi jazaa isaanii jannataan haa deebisuufi anaa humaa quban qabne anaa laangee dalagaa khidmaa diinsan dhiibaa jiru halkanii guyyaa na dubbatanii bakka tan akka deemtu barbaanna namoota hedduu si jala galmaawa isaan sanillee fuutanii nuuf geessitan waan ta'eef isinnuu isinirraa kafalaa deemaa jennaan hin deemu jeetiin didemmas Sheek Muhammadiin na dhufu jira sheeyticha kana simachuufiin carraaqu jira yoo rabbiin kiyya fedhe isaan duubaa deemee anaa jiru isaan na duubaa dhufanii bakka tana rakkachuun mala yookaan sagantaan akkaan an barbaadu naa ta'uu dhabdee hanqachuutuun mala waan juufiin deemuu dhiise Sheek Jamaal Aliyyi rabbi jazaa kafaluu fi isin lachuu walumaan deemtanii yoo sheeka dura deemtanii isin jalaan ergaa yoo odoo isin hin deemne dhufee isin wajjiin ergaa hin yaaddawiniiti baasaboora kee ergiif naan janiin ergee fi rabbiin as dhaabbachuu keenya arra sababa dhaabbata kanaatiin eegas dhaabbata kanaatiin sababa Sheek Jamaal Aliyyiitiin rabbiin akka bakka tana dhufnu nu godhe jechuun Wiistalaandi Tower inda travel dhaabbata kanaatu bakka tana nu fide dhaabbanni kun dhaabbata jabaa waa hundaan hawaasa keenya tajaajiluu diin tajaajiluuf qopheessee jirudha waan silaa bakka tana dhufuun barbaachisu hunda ifii kafalee tikeeta nurraa muree fiizaa nuu muree haala saniin asittillee baasa nuu kafalee uteela nuu kafalee waa takka kafaltiin maletti gara ifiin feene deemnee yeroo feenetti harima deeynee achii gabbaanuu baasnichi dhaabbata yoo asiichi dhaquu feene baasnee ala kana dhaabbata akka ajaa'ibaa tajaajilamaa jirra dhaabni kun dhaabbata keenya dhaabbata ijoollee teenyaan hundaa'edha rabbi jazaa kafaluu fi kanallee beeksisuudha qabna guddisuus qabna namni keenya xabiyaa irraa wal galatoomfachuu tana hedduu amalan godhanne malee namni kun nama galatoomuu qabudha rabbii yeroo nallaangee jirutti carraa yeroo biraa gubaa ture san akkaan hin gubne na taasisuun yeroo nallaangee halkanii guyyaa baadiyyaa galee magaalaa dhiisee carraa jiru keessatti isaan gaffitee harka isaanii irratti as dhufuu anallee hayyamsiisee na fiduun waan ajaa'ibaati obboleeyyan kiyya warra laangee dhiisee biraa deeme warra wajjin carraagaa turre warra akka maqaan dha'u tokko lamaa miti hedduudha jechuudha keessumattuu dargaggoota keenya akka waliigalaatti duraboota majlisaatis tahee imaama keenya irraa gakkaasi horeelee majlisa dhimma islaamaa ta'anaa akkasumatti bulchoota keenya kaanaatiin bulchoota araddoota keenyaatiin magaalaa irraa hanga baadiyyaatti ba'a araddaa irraa hanga gandaatti hooggantoonni keenya ka jiran rabbi jazaa isaanii jannataan haa deebisuufi halkanii guyyaa khidmaa diinii irratti akka hojii mootummaan nu wajji bobbahanii carraaqaadhaa jiran eegaan as dhufellee rabbi jazaa kafaluu fi bulchaan magaalaa laangee obboleessi keenya Haashim joosar itti ajajee karaa mana sheekaa deemu akka bareeduuf guyyaa keessummaan dhuftu karaa bareedaa irra akka mana sheekaa ol seenaniif ispaaltii irraa kaasanii gaaxinsa ajaa'ibaa gaatanii karaa bareedaa baasaa jiran isaan kun odoo isaan as naa dhaabbatanii anichitti hafeenaaf gammachuu jechuudha warra silaas dhufuu qaban rabbiin na boodatti hambiseeti ana dura na fide dalagaan dalaguma rabbiiti Dr. Abiyyilleen haa galatoomu maaliif jennaan galata gurguddaa qaban nu qofa osoo hin taane kaabineellee ni bilisoomte dur kaabinee amantii walitti dhiyaachuutti hin dhiisan salaatuutti hin dhiisan amma akka feete salaatti akka feetetti khidmaa diin keessatti hirmaatti akka feete masjida tolchiti dhufteeti salaatti kalee isaniin beeka qarsaadhatti bulchaan aanaadha karaa masjida deemu gubbaadha gala kaabineen takka isa bira gakkuttee masjida yoo deeyite hogguma san hojii irraa ari'an baana akkas faat ture waan ta'eef namni akkas beeku warra biyyinuma galatoomfataan baane eega rabbiiti haa galatoomanii isaan san hundaa'uu rabbiin naaf haa milkeessu yaada muraada isaanii rabbi naaf haa guutuufi carraa isaanii bareechee carraaqqii isaaniillee bareechee rabbiin warra bakka tana dhaabbatan isaan haa taasisu
akkasi gaabaleeyyan kiyyaa hedduun keessan du'aa keessan gara miseenjaraatiin gara waasaappiitiin toora garagaraatiin dhaammachaa jirtan kaan namaan itti naadhaa mi'attanii dhaammachaa jirtan rabbi nurraa haa qeebalu nama du'aan irraa qeebalamtu rabbumaaf beeka haa ta'u rahmata rabbii irraa garaa murannu jechumaaf du'aa walii goona malee akka dilii teenyaati waa nama du'aa namaa godhuun malee miti nama tanuma isaatiif gattaa'ee rabbi naa araarame jee rabbii isaa bo'uudha nama akkasiiti nuti haa ta'u eegoo bileeyyan keenya du'aa nuu godhaa janii garagaraa nu dhaammatan du'aa'ilee miseenjara gubbaan nu gadhufte qofa ni goona yoonne waliin ga'uu hin dandeenyu takka takkatti tagara waasaappiitiin dhufaa jirtu akkasi namni keenya du'aa meeyfatee akka ajaa'ibaa du'aa dhaammata rabbiin obboleeyyan keenya hunda bakka jirtan rabbi isin haa milkeessu bismillah yaadaa muraada keeysan nuti hin beeynu inni beekusan isiniif haa guutu amrii isinit jabaatte nuti hin beeynu rabbi isin haa laaffisu amrii isinirraa fagaatte khayrii isinirraa fagaatte nuti hin beeynu isaa beeka rabbi isiniif haa dhiyeessu milki addunyaa ta akhiraa wali qabee rabbiin gad isinii haa buusu sharrii addunyaa ta akhiraa cinqii addunyaa ta akhiraa rakkoo addunyaa ta akhiraa azaabaa fi hidha addunyaa akhiraa jalaa rabbiin isin haa baasu warra biyya namaa keessatti amrii jiruun nu jabaateettanii dhaammachaa jirtan jiruun biyya namaa isinii haa laaftu keessumattuu warri biyya tana jirtan oowwa kana keessa teeysanii oowwa kana gubbaan oowwa biraa dandhamuun hedduu nama laaleeysiti rabbii tokkichi qixaa dalachuu jalaa isin haa baasu hamtuu ilma namaa hamtuu jinnii ta'insii ta samii dhuftu ta lafaa dhuftu ta namarraa isinit dhuftu ta jinnii irraa isinit dhuftu hunda rabbi isinirraa haa qabu warra isin bira jirtan haadha abbaa keessan caalaa isiniif yaadan rabbiin isiniif haa godhu warri yeroo tanatti hujii dhabneen rakkachaa jirreettan rabbi hujii bareedduu isin haa badhaasu warri diin barachaa jirtan ka barumsaan nu jabaateettanii dhaammachaa jirtan bishaan gadoo yaa'u rabbi isiniif haa taa'isu barachuu fi itti hojjechuullee rabbi isinii haa laaffisu oomishtoota abdii biyyaa ijoollee biyya tana keessa jirtan hunda keessan rabbi isin haa milkeessu warra faayidaan biyya tanarraa galu rabbiin isin haa taasisu warra milkii addunyaa karaa milkaawee diiniis baratee duniyaa soratee milkiidhaan goobaan galu rabbiin isin haa taasisu hidhaa jalaa rabbiin isin haa baasu miidhaa jalaa rabbiin isin haa baasu qabamaa fi dhabama jalaa rabbiin isin haa baasu shurxaa fi shiftaallee rabbiin isinirraa haa qabu hattuu fi hamtuullee rabbiin isinirraa haa qabu waan khayrii ta'e isin jaalattan ta'e isin hawwitan ta'e isin dheebottan hunda rabbii walitti isiniif haa qabu obboleeyyan kiyya biyyoota garagaraa keessaa rakkachaa jirtan biyya namaatti rabbiin rakkoo keessaa isin haa baasu milkii addunyaa akiraatii walitti isin haa baasu cinqii addunyaa akiraa jalaa rabbii tokkichi isin haa baasu warra akka fedhe harkatee addunyaa tana gubbatti nagayaan jiraatu rabbiin isin haa taasisu akka hamaa isinirraa qabee akka gaarii walitti isinii qabee rabbii tokkichi tola isaatiin fedha isaatiin isinirraa guuteetiin jira akka feetanii jiraadha rabbiin isiniin haa jiru obboleeyyan keenya warroota imoo gubbatti hawaasa keenya barsiisaa jiran barattoota imoo gubba barachaa jiran warreen shoora khidmaa diin keessatti akkaan nu wajjin qooda baachaa turan warreen khidmaa diin keessatti lafee duwidaa nuu tahanii nu waliin diin kana gara fuulduraa dhiibaa turan majlisa irra sheen itti galaa jiru kan akka sheen itti galuuf warra sababaa tahaa turan ammallee sababaa tahaa jiran ijoollee sanillee hunda isaanii rabbi naaf haa milkeessu gamtaa dhuunfaadhaan warra isin bira jirre diin keenyaaf ni jirra nuun jaanii yeroo lafti nu dukkanooyte keessatti abshiruu hin yaadinaa hin gaddinaa waliin jirra waliif jirra warra nuun jaansan hunda rabbiin isiniif hin jira hajuun obboleeyyan kiyya warra gamtaadhaa warra markazoota hunda keessan rabbiin isin haa milkeessu barattoota keessan rabbiin isiniif haa milkeessu warra waliin qadriin isaanii addunyaa kanatti ol fuudhamte rabbi isin haa taasisu akkuma khidmaa diin keessatti dura deemtan rabbiin addunyaadhaan duratti isin haa oofu wooma hundaanuu dura warra deemu rabbiin isin haa taasisu milkiin addunyaa ta akiraa roga hundaan isinitti haa dhangalaatu sharriin addunyaa akiraa roga hundaan isinirraa haa harcaatu obboleessa kiyya obboleettii tiyya waan feetu waliin bahuu carraa kee rabbi siif haa godhu balaan takkailleen sirraa ka'uu quraana keessatti dura deemu barumsa keessatti dura deemu waa hunda keessa fitinaa addunyaa jalaa baatee fatanaa bahuu rabbi carraa kee haa godhu namoota diin bakka san qubsiisuudhaaf mana san bareechuudhaaf mana diin san tolchuudhaaf qarshii baafte yaada kee gumaachite hunda keessanuu rabbii waan gaggaarii isiniif haa gumaachu khayrii gandalachuu rabbii walitti isiniif haa qabu rabbiif jecheef qabdanii mana rabbii tolchitanii mana diin jaartanii hunda keessan gadaameessa keessan keessa aalima rabbii isinii haa baasu ilmoo diinii duniyaan sheemaammatti ofi caaltu rabbiin isin keessa haa baasu aalima babbaroodaa bareedaa rabbi isin keessa haa baasu ilmaan isin deeysan tokkollee dayyuusa rabbiin isin duraan taa'isin ilmoo funyaan qabdu ta magartu ta guddattu ta saartu ta daraartu ta firooytu rabbiin isiniif haa godhu diin rabbii qubsiiftanii diin isinii haa gubattu addunyaalleen isiniif haa gubattu obboleeyyan kiyya akkasuma warreen onlaayina gubbaan sooshaal miidiyuma garagaraa gubbaan lallaba keenya agartanii jarri kun waan gaarii jiranii diin qubsiisuuf lallabu jiranii wajji qubsiifnettanii hirmaattan
inni Ameerikaa Afrikaa Awurooppaa Eeshiyaa Ardilee torban gubbaa jirtan hundi keessan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala 8 jannataa isiniif haa banu warra Rabbiin subhaanahu wa ta'ala 8 jannataa irraa karafeetaniin seenaa jeen Rabbi isinaa taa'isu dabalataan haawwan keenya haawwan laangee akkasuma manguddoo teenya manguddoo laangee qayroo fi qarree teenya akka jirtutti tahee sheekotaaf darasaa teenya Sheekh Zubairii fi barattoota isaanii akkasumatti maaddaa haraashii dabalatee hawaasa keenya akkuma waliigalaattuu khidmaa diin rakkoo keessa ta'aniin wajjin kaddamaa jiran jireenyi isaanii akkas ta'uudhaa wajjin liqeeffatanii diin kanan wajjin gara fuulduraa dhiibaa jiran bismillaahi rakkoo keessa dhiibnee kabiraa deemne hunda bal'oon Rabbi waliin nu haa deebisuun isaanii jijjiiramee irraa jijjiiramte Rabbi waliin nu haa deebisuun diinsaa qaddamanii duniyaan Rabbi isaan haa qaddamu keeysumattuu haawwan keenya ka guyyaa irraa firaasha bitanii mana sheekha bareechina janii guyyaa irraa tiraasii bitanii meeshaa manaa bitanii halkanii guyyaa achitti ol deemaa jiran bismillaahi hunda isaanii Rabbi nuuf haa milkeessu bismillaahi yaadaa muraada hunda isaanii Rabbi nuuf haa guutuuf bismillaahi akka isaan fedhan hunda Rabbi nuuf haa ta'uuf bakka irraa baasan dachaan Rabbi nu haa deebisuuf qabaatanii waa kannuu fi osoo hin qabne waa kannachuu wal dhabdi osoo humaan qabne waan qabanirraa diiniif gumaacha godhaa jiran dursa diiniif laatanii arjoomaa jiran yaa Rabbi ummata kanatti nuuf arjoome bismillaahi yaa Rabbi waan kannatan hin dhoorkin rizqii ta'e gurguddoo bira naa kaa'i addunyaa akhiraa isaanii yaa Rabbi naa bareechiif asitti waan barbaadu aalimni keenya harkatee haa jiraatu diin keenya bal'ifatee hiixatee diriirfatee haa jiraatu janii waan qabanirraa baasanii mana diin tolchaa jiran nama diiniif ciisa tolchaa jiran hawaasa kana Rabbi jiruu isaanii haa tolchu jireenya isaanii Rabbi haa tolchu addunyaa isaanii Rabbi haa tolchuuf akhiraa isaanii Rabbi haa tolchuuf nama fakkaataa isaanii halaalarraa halkanii guyyaa khidmaa diin keessan wajjin dhaabbatanii dura diin kanan wajjin ceesisaa jiran keeysumattuu jaatanii tana keessatti pirojektii ijaaraa jirru kana keessatti adda durummaan nu gargaaraa jiran obboleessa keenya kan dhiyeenya gara islaaminaatti as dhufan injiinar Faasil akkasumatti amiira keenya Sheekh Abdul Fattah Rabbiin isaan kanallee sadarkaa isaanii ol naaf haa fuudhu hojjettoota isaanii keeysaan jala jiranillee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra hojjechiisuu maleen hojjenne as booda warra osoo bilchaanne bilchoo nyaatu warra osoo laffaane nagayaan jiraatu Rabbiin naaf haa taasisu bakka tanallee hunda isaanii fidee Rabbiin isaan haa dhaabu warra bakka tanaa ru'een isaanii awwaattee asii labbee kajuu Rabbiin isaan haa godhu milkii gandalachuu Rabbiin itti haa dhangalaasu cinqii gandalachuu Rabbiin isaan haa baasu obboleessa keenya maadiillee injiinar maadiillee isaanumaa wajjin milkii gandalachuu Rabbi haa goonfachiisu tatti jabaatte jara kana hunda Rabbi haa laaffisu tafagaatte Rabbi haa deeyisuufi lallaba keenya akka garan qabne kana dhagahee Rabbi qeebalee obboleeyyan kiyya kana hunda isaanii as naa dhaabee irraa na haa gammachiisu kadhaa tiyyatahin irra kadhachuu jiru akka garan qabne tana naa qeebalee Rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala isuma tanaan isaan kana hunda hawaasa diiniif laffaa jiru kana guutumaa guututti fidee bakka tana naa dhaabee Rabbi naaf haa gammachiisu milkiin addunyaa akhiraa roga hundaan giri isinitti haa jattu cinqiin addunyaa ta akhiraa roga hundaan isinirraa haa harcaatu milkii malee cinqii rizqii malee cinqii Rabbii tokkichi isinirraa haa qabu obboleeyyan kiyya jabaadhaa bakka jirtanii hanga Rabbi isinii laaffise diin keeysan kaddamadhaa bakka jirtanii hanga Rabbiin isinii laaffise khayrii yaadaa khayrii keeysa jiraadhaa hanga Rabbiin isin dandeeysetti bakka jirtanii toltuma hojjedhaa addunyaan gabaabduudha guyyaan galaatii hin beekamu osoo addunyaa irra jirru waan gaafa galle nu fayyadu as teenyee dalagachuun guyyaan isiidha amma eegaa sirraa deemne wani deebinee tolchuu dandeenyu takkalleen hin jirtu diin keenya kaddamuufis yeroon amma tollee tola Rabbii keenyaa kajeeluufis guyyaan amma waan irra facaasan boru muratan arri addunyaa boru akhiraadha arri addunyaa gubbaa waan bareedduu daleeyne boru akhira waan bareedduu muranna qamadii facaasanii garbuu hammachuun hin jirtu boqqolloo facaasanii bishingaa murachuun hin jirtu namu waan facaasee murataan baana kanaaf jabaannee hanga Rabbiin keenya nu laaffisetti khayrii facaafachuun barbaachisaadha shamarran keenya Rabbiin hiree teeysan isinii haa bareechuu siree teeysan isinii haa bareechuu obboleessa kiyya Tuujee Abdul Jabbaar amma ol seenaa jirtan milkii addunyaa akhiraa Rabbii walitti isinii haa qabu sagalee teeysan edda dhageeffachaatiin rafe hedduu takkaan isinirraa gammade mucaa jecha kee Rabbi siif haa bareechuu shittoo isaa takarraarshii san Rabbi itti si haa facaasu nama jechi isaa qeebalamaadha nama dubbiin isaa dhageemtuudha nama samii fi dachii keeysa qeebaltiin sabatteef Rabbi si haa taasisu hunda namaas jala amin jechaa jirtanii Rabbi isinii qeebale waan kadhatamaa jiru tana hundaa'uu isinii naaju an akkan qabu akka saatiin kadhaa tana hunda isinii qeebalee Rabbi isinaa milkeeysu dilii teenya yoo laalle harka Rabbi jala qabachuun nama qaanfachiisa rahmata Rabbii bal'aadhaa garaa murachuu dhiifne harka jala qabachaa jirra
ربي الرحمة مساب الله سنين سن هند وان فيتن سني فاته وان سن جبت ربي نسن هاده ملكا وربي سنيناجو أرقا وربي سنيناجو بكبر بعد هنده جاء ربي سنيناجو خيسمتو بكتر رابچو شرا خيس ربي هاتايسو وبليان كي يورد وعين الدامتن هنده تنم خيس ربي نسنيها جبلو غرين فيان كبودي بدي نجرتني دامتن ربي بدي سن الرافود غرين دبان نجرتني دامتني دب ربي سن الرافود غرين أمو هذا باقي ركوبتني دامتني ربي سنيها فيجس غرين أمو maatii na jalaa dhukkubaa haadha manaa ilmaan na jalaa dhukkubeettanii na dhaammattanii abbaan ogeessummaa guutuu qabu ka isaa olitti ogeessi nafin rabbii guddaadha inni san isin fayyisee nama isin irraa dhukkubu isinii fayyisuun qalbii teessan hunda rabbiin isinaa fayyisu wallaahi rakkoo keessa jirtan hunda burqaa kiyya rabbi isin irraa fuudhu burqaa fayyaa rabbi isinii haa baasu burqaa diin rabbi isiniif haa baasu burqaa duniyaa rabbi isinii haa baasu burqaa gammachuu rabbi isinii haa baasu burqaa waa arkachuu burqaa nagayaan jiraachuu burqaa fayyaan jiraachuu madda waa hunda rabbi isinii haa baasu madda rakkoodhaa rabbi isinirraa haa cufu bismillaahi madda cinqii rabbi isinirraa haa cufu bismillaahi madda waa dhabaa ka wal dhabaa ka if dhabaa ka fayya dhabaa rabbii tokkichi isinirraa haa cufu madda milkiidhaa madda sinqiidhaa madda rizqiidhaa rabbi isinii haa baasu sheekota keenna sheekh Jamaal Aliyyiillee ammal seenaa jiran rabbiin umurii teessan nuuf haa dheereysu isiniin boonna isin abbaa keenya obboleessa keenyaasi waa hunda keenyaasi keenya qofa osoo hin taane ka biyya hundaati rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa umurii teessan nuu dheereysee qaawa dila tokko kasilaa gama diinii nubbanamu nurraa cufaa jirtan qaawa akka hawaasummaan nubbanamu akkuma waliigala hawaasa keenyaatti illee hawaasa irraa cufaa jirtan dalagaan isin dalagaa jirtan tarii irra mul'achuu dhabuun malaa gaafa isin addunyaa irraa deemtan yookaan gaafa isin dhabne nu mul'achuun malaa namoota isin lubbuudhaan jirtanii qooda keeysan beeka isin jabeeffatu rabbi nu haa taasisu nama ifarku rabbi isin hin godhini fuulduratti illee nama kana caalaa hawaasaaf diiniif dalagu ka biyyaaf dalagu rabbi isin haa taasisu isin jechuun nama isaan dhabuudhaan diinilleen hiyyoomu hawaasni biyyaa kunilleen hiyyoomu nama akkasiiti isin nu dhorkee rabbiin nuufi biyyallee diin keenyallee rabbiin hiyyoomsini umrii nu dheeradhaa nu jiraadhaa isiniin jenna hedduu isiniin boonna isinif boonu osoo hin taane isiniin boonna rabbiin isin haa jiraachisu umrii nu dheeradhaa obboleeyyan keeysan jaallan keeysanii wajjin nagaa fi tika rabbii keeysa nuu jiraadhaa isiniin jenna akkasii wallaahi maasha Allah waan hin jee dubbadhun beeku obboleeyyan kiyya rabbiin isin hunda isin haa milkeeysu sheeka keenya ka gara biyyaa gabbuusuudhaa deemnullee insha Allah guyyaa muraasa booda jummaas deemu ka fuuldura keenya jiru kana gara biyyaa deebina sabtii finfinnee Sheekh Jamaal bira bullee gara aladaa magaalaa Laangee irra gabbuuna simannaan isaanii ichitti insha Allah ta'ala warra guyyaa sam waliin bahee simannaa isaanii miidheessu bareechuu warra biyyaatti rabbi nu haa taasisu namni baha jirtan kadhiya jirtan nurraanii haftan jennee shakkii takka illee hin qabnu guyyaa san simannaa isaanii wajjin miidheessuudhaaf ol kaanee wal kaafnee wali himnee wal yaadachiifnee if qopheessinee wal qopheessinee fuulli keenya gara magaalaa Laangee haa ta'u min kulli fajjin ji'a hundaanuu jechuu kiyya bahaanis dhiyaanis kaabaanis kibbaanis sheeyni gara biyyaa deebisaa jirru sheeka laafaa miti kana gaafaan juu sheeka wareegama guddaa kafalee jechuu kiyya osoo gara Ameerikaa deemuu namni jannata deema beekigaa akka namni keenya beekutti akka anaafatillee beeynutti Itoophiyaan ni beeytan azaaba jannata irraa gara azaaba if qabee rabbi jecha diiniif jecha namaa deebi'u jechuun wareegama inni kafale nam tokkolleen hin kafalleen baanu nama wareegama kanaa kafalee gama biyya teenyaa gara baadiyyaa sanii gannuu deebi'e simannaa isaanii bareechinee ummatumaan deebi'uu qabuufin deebi'e bagaan deebi'e ummata kana achaan deebi'e akka inni ijuu godhuu qabna malee eeysumaa yaa rabbi isin na deebifte akka inni ijuu godhuu hin qabnu hin baanu saniifin simannaa isaanii haa bareechinu haa baanu isiniin jaam nurraa nafina namni keenya guyyaan inni chibbehee sheeka kanallee nu gammachiisu guyyaa fuuldura keenya jiru fuulbana 26 kana jechuun inshallah ulamaawwanni keenya kabaa jirtan hooggantoonni majlisaa barsiisonni majlisaa barattoonni majlisaa barattoonni kaanilleen qotee bulaan tiifatee bulaan daldalaa bulaan hundi nama keenyaa bakka sanii guyyaa san wal geenye dhaamsa ulamaawwanni keenya bakka garagaraa irraa dhufan dhaamanii fi sheeka keenya wajjin wal agarree dhaamsa isaanii dhageeffachuudhaaf ichitti qopheessinee dafnee guyyaa sayyoo rabbiin keenya fedhe simannaa isaanii ichi dhiyaachuun bareechuu qabna hawaasni keenya akka hawaasa keenyaatti qopheessuun warri keeysummaan irra dhuftu jabaatanii mudhii hidhachuun keeysummaan
roga hundaan inshaallahu ta'ala guyyaa sanni seenteenni abdii guddoo qabna fulbana diidamii jaha alada ka iftaan kanaa miti ka fuuldura keenya jiru jechuu inshaallah alanni san simannaa isaaniitti haa murtii guutoo qiyya baga jiraattan inshaallah fuuldurri keenya gammachuudha wal harkaan teenya magaalaa laangee irratti haa taatu dirree kadir rabbi si haa milkeessu miseejii teetillee harkeen jira abaadir kiyya rabbi ol si haa fuudhu fidduun walaa karaa gammachuu malee arkachuu malee gabbachuu malee rakkachuu rabbi sirraa qabu mucaa bakka tana rabbi yeroo gabaabdu fidee si haa dhaabu naa jabaadhaa dargaggoonni keenya dargaggoonni laangee akkuma walii galaattu mudhii hidhattanii jabaachuu qabdan shufeeronni keenya jabaachuu qabdan shufeeronni magaalaa laangee ka magaalaa qarsaa ka magaalaa watar hundinuu jabaattanii if qopheessitanii wal qopheessitanii guyyaa san simannaa sheeka keenyaa bareechuudha qabdan aalima simachuu jechuun ergamaa rabbii simachuu jechuma salawaatu rabbii wasalaamu alayhi simannaa kaleeysa ansaaronni muhaajirootaa fi ergamaa rabbii faadhaa godhan shee maammadii godhuudhaa deemtan jechuu wanni isaan dhaalanii ittiin sadarkaa harkatan lammii kiyya baga nagaan dhufte rabbi si haa milkeessu ummaa teetillee osoo nanas hin deebine fayyisee anaasatis rabbi nu haa gammachiisu milkii malee gammachuu malee fayyaa malee as booda rakkoo waan jaamtu hunda rabbi nurraa haa qabu maashaa allah bakkaan itti isin dhiisee jirtan achii carraaqaa jirtan halkanii guyyaa bakka sanii sosso'aan jirtan isiniin hordofaa jira asumaan du'aa isinii godhaa jira hedduun isinirraa gammade rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gammachuu zalaalamiin gammachuu gaddi boodaan hin jirreen qalbii teeysan haa guutu naa jabaadhaa waan jabdu jirtan wanni isinitti jirtan waan laaftuu miti diin rabbii qubsiisaa jirtan diin rabbii utubaa jirtan diin rabbiiti alarraa gara biyyaa galchaa jirtan diin rabbii irra mana jaaraa jirtan diin rabbii irra caayaa jaaraa jirtan kun waan laafaa isinitti hin fakkaatin waan jabdu hujii eenyuhu dandee dalaguu hin dandeenye dalagaa jirtaniif qabdanii jechuu kiyya bakka tana taa'u shayxaanni hedduu nama dhoorka jalaa dinneetuma maatii fi alaa mana facaafnee bakka san baane malee shayxaanni hedduu dhiibbaa nama godha dhiibbaa shayxaanaa san hunda jalaa dinnee bakka tana teenyee abjuun teenya nuu milkooytee shayni gara amirkaa deemu amirkaa dhiisee gara biyyaa gannuu deebi'uun wallaahi numaatu gurraattiidhaaf dalagee waan juu nama mul'isaan baanu osoo gurraa dalaynee bakka tana hin geenyu gurraattiif dalaynee bakka tana geenya gurraa miti gurraattiif iyyinee bakka tana geenye gurraa fi mi gurraattiif bakka sani gallee bakka tana geenye bakka irra caaltu dhiibnee duuba gaddeebinee rabbi jecha if qaqqabnee hojjannee bakka tana geenye alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin laaffisee bakka tana taa'u haala nuu mijjeeyse galanni kasaati inshaallah fuulduratti illee jabaachuu nu feeysa dargaggoonni keenya dargaggoonni magaalaa laangee akka addaa jabaachuu qabdan dargaggoonni magaalaa teenya magaalaa qarsaa magaalaa teenya magaalaa watar jabaattanii dargaggoota keenya ka magaalaa laangee wajji mudhii hidhattanii simannaa sheekaa bareechuu qabdan lallabni kiyya kun isin bira naaf haa ga'u shee maammad magaalaa laangee irra qubatan malee jimmaaf qubatan iluuf qubatan walloof qubatan wallaggaaf qubatan arsii fi baaleef qubatan gujii fi booranaaf qubatan shawaa fi harargeef qubatan namni isaan bira dhufee hin baranne tokkolleen hin jiruun baana kutaalee nama lakkaa'itan hunda keeysa akkuma waliigalaattuu majlisni laangee qubachuu deemu oromiyaa guutuuti jechuu kiyya naannoon biraa taafaan sheeyni ittiin barsiisu beeytulleen dhuftee irraa barachuu dandeeysi jechuu kiyya kanaaf abdusalaam usmaan wallaahi du'aa isinii godheetiin jira si yaadadheetiin maqaa sidhee du'aa isii godhee jira rabbi siif haa geebalu namaan du'aa hin godhiniif hin qabu dargaggoota keenya kaniin khidmaatiin keeysatti isin dhiisee isin biraa deeme warra wajjiin rakkoo keeysa gaddaa fi yaada hamaa keeysa dukkana halkanii ta guyyaa hamtuu san keeysa waliin dabarre tokkollee isin irraanfanne ana fi odoo isin naa dhuftanii naa gammachuu ture ammoo akka jarraa rabbiin ana isin bira yoona dabarsees anaatu bakka tana dhufe jechuu osoo hin taane akka waan isin naa dhuftaniittiin keeysi kiyyaanga tokko na laalatullee akka yeroo gabaabduu booda rabbii wajjin nu fidu du'aa isinii godhaa jira akkasin naa hubadhaa rabbiin narraa haa geebalu akka kiyyaa miti kasaatiin rabbi isinii haa geebalu سلاوني كان مالالو إن رحمتي غلبت غضبي رحمني خي دلنسوتي ينجفتي جرتي كما جوسن رحمني إسا ينجفت هذا دلنسو إسار رحمة صاب الله سنيف إن شاء الله تعالى ربي نسم الكيس جيب دي قدون قبا مقاد إيه توكو توكوتي بكان تاو دعاي سني قدان توري ميديا رتي مو مقاي سندي سني قدو ربك متكتين سني قدو ربي سناقي بلو obboleeyyan du'aayina dhaammattan hunda khamma asiin daawwachaa jirtanillee hunda keeysan rabbiin isin haa milkeessu
ulamaota keenya ka addunyaa irraa deeman rabbi jannataan nuuf haa qananiisu ka addunyaa irra jiran umurii isaanii rabbiin nuuf haa dheereysu sheemama keenya ka amma gad dhufanillee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qubsuma barakaa rabbi nuuf haa qubsiisu sheekha Ramadaan Ahmad abshir habibii kiyya rabbi si haa milkeessu ol si haa fuudhu qadrii ta'e gol si fuudha rabbi gasin deebisin baabaa kiyya isin hunda rabbi ol isin haa fuudhu ijoollee teenya yaada muraada keeysan rabbi isin haa guutu obboleetii teenya Ashrafaa Adam rabbiin si haa milkeessu yaada muraada kee rabbi si haa guutu injifannoodhaan milkiidhaan diiniin duniyaadhaan gara biyyaa rabbi si haa deebisu bakka jirtutti immoo fayyaa sitti hee nagaa fi itikasaa keeysa nagaa fi itikasaa keeysa rabbi si haa tursiisu akkasumatti obboleetii teenya barsiiftuu Muhammad rabbi isin haa milkeessu isin hunda warraas jalaan aamin na jalaa jechaa jirtan obboleessa kiyya Ajmal Ahmad tokko lamaa miti obboleeyyan as jalaa qabu qateeysanii bakka garaagaraatiin daawwachaa jirtan kaan biyya teeysanii kaan biyya nama keeysa jiru keeysa teeysanii kaan biyya biraa keeysa teeysanii warra na daawwachaa jirtan hunda bakka jirtan rabbiin ni beekaa yaada muraada keeysan isiniif haa guutu abshir barsiiftuu teenya wallahi rabbi sinnaaf haa milkeessu obboleeyyan kiyya milkiin teeysan milkeetiyya gammachuun teeysan gammachuutiyya isin naa gammaduun na gammachiisa malee nan gaddisiisu namaan akka isin naa gammaddan fedhu hunda rabbiin isin haa gammachiisu milkii addunyaa kanaa rabbi gara isinitti haa godhu akkasin rakkoo rabbiin isinirraa haa haxaa'u obboleessa kiyya Abdurashiidis milkaa'e bakka yaadde gahi waan ati barbaaddu waan ati hawwitu waan ati yaaddu ni beekaa rabbiin harkarra siif haa kaayu salafaa miti ummatti hodhu rabbiin siinaajuu obboleessa kiyya Shukrii akkasumatti hunda keeysan obboleeyyan kiyya harkata malee dhaba fayyaa malee dhibdee gammachuu malee gadda obboleeyyi teenya biiftuu seen rabbiin ol isin haa fuudhu bakka gahuu qabdanii rabbiin isin haa gahu bakka gahuu barbaaddanii rabbiin isin haa gahu muftii isin hunda obboleeyyan kiyya naa milkaawa diin kanaas isin barsiisee inshallah gara Tabuuk yoo rabbiin nu laaffisee dhufne yoo dhufu baannes barsiiftuu teenya uumaa miti arra ifdhoo isineetuma ibaadaa hanga rabbi nu laaffise takka goonee galleennee dhufne haa ta'u wanni kaleeysaa viidiyoo na waraabsisanii beeytanii namni naman galatoonfanne rabbi isin galatoonfatu dhaabbata sababaa isaatiin bakka tana dhufne kana dhaabbata asirra gartan kan Esteland Tower inda travel kajuu kana dhaabbata kana galatoonfachumaaf jechaan kaleeysaa viidiyoo waraabee ture akka carraatee an dhaabbatumaa waddaan hin beeku dhaabbanni na fide dhaabbata kana dhaabbanii nan kalee beeysisan dhaabbata Ustaaz Hakiim faa fide jechuudha Ustaaz Hakiim Assanfaa dhaabbata sanii fide an ammoo dhaabbata kanaan na fide kaan markaa jirtan kan dhaabbanni kun dhaabbata jabaadha dhaabbata ajaa'ibaati dhaabbata waa hunda xumuree hawaasa keenyaaf osoo lafaayii takka hin laffaane osoo waa takka ittiin dhageefne osoo waa takka ittiin mul'anne akka bakka tana dhufanii nagee hangalan taasisuudha haala kanaan sirees kireessee achi jala obboleessa kiyya Bushraa tokko ciisu jiramma xiqqoo deemsa kanan beeynu miilaanii daarooyne dhukkooyne naafinne irra jala hafne obboleeyyan keenya harima jiranii asiin nam tokko jira asiin anaa jira asiin Shee Mahammadii jira asiin illee nama biraa jira akkana nama shan faa taanee mana tokko akkasin nu kireessanii siree takka nama tokkoof mana kana keessa shanii jira nama shaniin bakka tana jirra jechuudha obboleessi kiyya Bushraanis irratti qodadhabatee ciisu jira ijoollee qunneeti Harargee lixaa jechuu kiyyaanaa gammachiisa wajjin as jirra Shee Mahammad faan harima jiran isaanii fi obboleessi keenya Aliyyi Abdallaa faan Muummeen faan Aliyyi Ibraahim faan Haaji Sufiyaan faan hedduugaa Haaji Ayyuu faan namoota hedduu wajjin bakka tana jirra gara nama 30 wayitiin dhufne dhiiraa fi dubartoota jidduu jechuu kiyya waa hunda nurraa fixanii baasni kafalamee sireen kafalamtee waa hunda fixanii as nu fidanii haaluma kanaan ummata keenya tajaajiluudhaaf qopheessanii dalagaa jiranii rabbiin isaanirraa haa qeebalu dalagaa bareedduu dalagaa jiran fuulduratti illee jabaadhaa jennaani obboleessa keenya Abdulaziz galata isaa rabbi jannataan haa deebisuu fi dalagaan tun dalagaa isaati an akkumaan isiniin jee namoota hedduu si geessina jee na kadhachaa ture warra amma asiin na daawwachaa jiran osoo hin kijibne jechuu kiyya kaammana dhageen wallahi hin jaalannee jaaladhullee namni na fiduun feeneen ture akka akkuma rabbiitti haa waan ta'eef rabbiin na fide ammoo yeroo bareedduun dhufe jeetii yaada nama bareedaa wajjiniin dhufe yeroo bareedduun dhufe Shee Mahammad Toofiqii wajjin bakka tana dhaabbachuu caalaa wanti na gammachiisan jiru sheekaan gara biyyaa galchuudhaaf halkanii guyyaa laffaa ture maatii tiyya dhiisee ilmaan kiyya dhiisee
جولين تي يكمتي كفتنا متنبيخو أكمل برنوتك إيجال تنبيخو واتكرر كمان كبتشوي هل كان يقويا مرادتين درة شيخ أبدسن شيخ فيدي بكبوسون كبجين دلقو أص رفو خنيت تهدو جمدانين بان ربي سان اللي بكتنا فيدي هاجم متشيسو أكسي ناجبادا ورّي جمتشو تهنينو جنجمدن تيسني ربي نهاجم متشيسو hundi khaysanuu silaahu gammachuun teenya gammachuu teessanii jee yaada teessanilleen teenya jeetii yaada warra gammachuma walii arkee Hamza Shakur warra gammachuu walii arkee gammadu warra gammachuu walii arkee waliin gammadu yeroo hundaa rabbinu haa taa'isuun isiniin jaa hedduun haa galatooma ulfaadhaa balayyan kiyya isiniin jaaladha bakka tanallee hedduun jaaladha khaysumattu eegaas dhufne wanne eddaanu banamte hanguma duruu isaan ture waan juun naqabate sheenaa wallahi garuu subhaanni ture tumtu fakka janii do shee Muhammad wajjin nafiduu na tursiise alhamdulillahi rabbil alamin turuu khiyyalle hanga tokkotti gaabba gara biraatiin shee Muhammad wajjin nafiduudhaaf ibsa barsiisaatiin subhaanni ture tumtu fa shee Muhammad wajjin fiduu na tursiifte haa ya rabbi jee irraa jaalachuu jiran baan obboleeyyan akkaan as dhufuu fi jibbaata godhaa turtan kadhiiraa ka dubartoota darasoota sheekotaan barattoota barsiisotaan hedduun galatoomaan isiniin jaa asna jala jirtanina daawwachaa jirtan gariin keeysanii rabbiin galata keeysan jannata isiniif haa godhu obboleessa kiyya saafiifaa obboleessa kiyya shee Jamaal Muusaafaa akkasumatti obboleessa kiyya Khaarra wajjin dhufne Aliyyi Abdallaafaa akkasumatti obboleettiiwwan kiyya hedduutu jira barattoonni keenya warri barsiisaa turre qilleensa gubbaadhaa warri kaas dhufnuuf dhuunfaadhaan dhiibbaa nu godhaa turanii jira nuu kafala maallaqa maaliif hin dhufne maallaqa dhabde bakka tan aariyaan teerufteeti keessaafuu qalbii nu cabse janii hedduun dubbachaadhaa turan wallahi galata isaaniin irraanfadhu duuba rabbi jannataan isiniif haa deebisu khayriin haa yaaddan rabbiin isiniif haa yaadu barattoota oomishtoota abdii biyyaa ijoollee rakkoo fi bal'oo hedduu keessa wajjin dabarree bakka tana geenye ijoollee wajjin kufaa ka'aa khidmaa diin keessatti halkanii guyyaa waliin carraaqaa bakka tana geenye إن شاء الله تعالى إسن هند ربي نسن عمل كيسون إسن إنجا فولدرت اللي ور جباته والجبيفته ولين جباته فولدرت ديم ربي نهاجرون إسن إنجا أكسي ناجبادا نمني أو سوين نما بها يو أو سوين نما جيا نمجرو وهي سركا ولي سركا جراتني واركون جراتني ولركون جراتني وهي جهون وانقود دادا أكسي برسيفتو تينيه برنشيتاني بي تادرت ما هوجار كني نشيتا بريدو بابنا yoo ulee mootummaa nurraa dhaabbattee fi yoo rakkoon roga nurraa dhaabbattee xiqqoo nashiidaan teenya dila siimite gaafa immoo rakkoon jirtu nashiidaan ni bareeddee jaa'ibaa dalagaan hundi tarabbiiti immoo caalmeetti anhaa dhufuu baga dhuftanka biyya teessaan Afrikaa firraa lakkeeftanii deemuu Ameerikaa rabbi seenaa laguu arraa boruus daadarkaa تيسن الله فود ربين صدركا سنجالدا شيخ روحي فداك أكسي شيتيشا والله لبوتي يوم فداك النمنا تكاتا مالي انقود تنبان مالي بجنان نما إفقابي حواسا فيتيف بيا فيتيف بكان أمريكا ركي فرنجي تجاجلو دي بيتين أمتا خيا بنجي نعدي تجاجل جي نماز دي بي نما لا فاستين فكاتين نهما لبو فداك النوفي قبنوفين كنن أكس ربي مري ساني نوهادي رئيسو إجامتو ربي رانو هاكبو إسنيس بكا جرتني دعاي نوغدا في إفاواسي ربي سيعمل كيسو باباقي جباد دا بكا نتسندي يساني انفقاتنا بكا ساني مولد وين وجد إسنين جاي إسنين كنني ديمي وجد والججبيسا والجبيفد والإنجباد غافر فنيسن الراقمتو قبنا إن شاء الله تعالى وان غاري أركو قبنا إني أبدي قدو قبنا ولا نبا غاري قبو مالا خير رفكجان درجة قوتا لانجي ججبا سيني بدو باقا بجيتين اقرب بيتي قلبي فياتي نسجرة بلچوتا غاري سنين بدو باقا بجيتين أبدي بلچوتا خينيا اقرب بيتي أسي قمدو جرا akkasumatti haawwan keenya shamarran keenya gaggaarii saniin eegarab biitiif duubatti namoota gaggaarii saniin duubaa qaba jee siiraha sheekhaa wajjin godhu jira manguddoo gaggaarii saniin na duuba jira jeetiin manguddoo teenyatti eegarab biiti abdiif kannee qalbii takkaan rafu jira sheekotaa fi darasoota gaggaarii sanichi qabna jeetiin eegarab biiti hanga tokko qalbii fayyaatiin as jiraachuu jira malee khidmaa sheekhaa yookaan simannaa sheekhaa irraas guyyaa tokko buluu hin fedhu akkasin nani beeytan jeetii yaada isiniisi naajabaadhaa akkaan isinirraa yaaduu fi bakkaan itti isin yaadee olitti isin harkuun qaba malee achii gattaatanii nam mul'achuun qabdanii jabaadhaa halkan hin jenne guyyan jenne waan dalaguun barbaachisu hunda bakka sanii galtanii
dalaguu ka qabdan wal jajjabeessitanii hanqinaa fi rakkina jiru wal garsiiftanii waliin furaa deemuu ka qabdan kanaan isin dhaammadha obboleeyyan kaleessa gamtaa fi dhuunfaadhaan waadan huseentanis rabbi jazaa isin haa kafaluu waadan huseentan san obboleeyyan keenya ka biyyaa dalagaa khidmaatiin gubbannu harkaman sanin nuuf ergaa dalagaan finishingii gubbaadha jirti xumurarra jirti waan afeerraa gataa fixaniini akkasi qubanuu qabaadhaa jajjabaadhaan isiniin jaa galatooma ulfaadhaa warraan du'aa isinii godhe hunda rabbiin isinii haa qeebaluu kaynan du'aa hin godhiniif illee rabbi haa qeebaluufi silaawu nama maqaa dhoynee fixuu hin dandeenyu rabbiin nu heddommeeyse beelanaatu isinitti hin dhiibne quufa isin walitti hin dhiibne qaallittiin jettu sanii tuntayna nyaachise isin quusuu miti rabbiiti du'aayini rabbi isinii qeebalee isinaa milkeessu diin kana keessatti ifaajee warra ifaajee irraa qeebalamtee addunyaa karaa ittiin milkaa'u rabbi isinaa taa'isu dargaggoota keenya dargaggoota laangee ammallee jabaadhaa darasoonni keenya kalaangee jirtan ammallee jabaadhaa halkanii guyyaa hin rafinaa guyyaa hanga kanaafuu rafi kutaa dalagan insha allahu ta'ala guyyaa waa xiqqoo booda isin bira jirra osoo nuti isinitti asin hin deebine waan dalaguu qabdan hunda daftanii horiitanii dalaguu kun baadiyyaa bobbaatanii kun magaalaarra bobbaatanii kun mana bobbaatanii kun kara bobbaatanii waa hunda tottolchuu qabdan harreenuu baalmoo irra buufattee jangaa'ee hanga tokko isin irra buufannee as baane warra baan dhaabbatu rabbi isin haa godhu jabaadhaan isiniin jaa baarakallaahu fiikum jaallan kiyyoo jiraanne walitti deebina makka namni keenya jiru baay'inaan namni keenya gara riyaasanii fi gara biraa jijjira qabbantiin ofitti ajaa'ibaa suudiinni oowwitilleedha manni silaa'uu baddaadha alaa oowwa gaafa mana keessaa gara alaa gabbaatu akka nama jannata keessaa azaba gad darbanii akkas taata ajaa'iba biyya tana waa hin ajaa'ibirraa gaafa manatti ol deebitummaas alarraa akka nama ibidda keessaa ganaa fixattee deem jannata seeni janii kara manaa ol darbanii kara jannataa ol darbanii akkasi qabbanti manni jalli qabbanoytu ta gosa biraa alli oowwinni oowwu fuula keessa akkanatti akka waan ibiddaan fuula keessa dhawanii akkasii du'a as keessa ta'anii carraaqanii diin kaddamu jechuun waa laaftuum yaa ijoollee teenya rabbummaan jannataan jazaa isinii haa deebisu jabaadhaa nuu galatooma warri as jiraattan hedduu ulfaadhaa warri riyaaddu warri gara keenyaas hin baatanii jettanii halkanii guyyaa nu barreessaa jirtan namaan nuun deemee fi hin deemutti hin jirru akkasin nuu beekaa yoo rabbiin nuu fedhe gaafa biraa dhufne isin siyaarra inshaallah arraaf tanuma miidiyaa gubbaan ulaaltan tanaan nurraa guuttadhaa isiniin jenna wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu ila liqaa